tele o whawhita o lia me se wha lave lave wa a whi ai le tele o tupulanga talavou. Tātou te whesiringi a lava bea isia. Ai o le ana le o le whawhitai ai o le loto ma le anganga i le atua le nei tai ao. Le anga le tō wha wai. Le utanga lo loto lea ua te tanga i le aso nau ta inga mo tupulanga lana wawa. Ia la tau manuia. A o manuia e mai i whea. Manuia e a fua atu ina wa toi fono ma toi ti mata le upenga sa masaisai. Tā whi e tai whaapea se whaawinga ina tu si whai taulea sa whai tau atu. Le tanga le ulu ai solo na whae whiriwhiria. Se tanga wa tai talinga i lo tau whaafafonga. Se tanga foi o lo ta oto ai le wha moe ola mo i tātou i le nei tai au fau. Se i vanga nā lava le tangata i le māsanyo nā alu i whale sā lātou te leilo le mata whai au le tangata leo pēteu. O le tangata whaiwhaiwa. Pei tai e ui se poto ma se ata mai o pēteu le lava na whai tau menino na asa le whaiwa. E lei manuia le lava na tau tino ai pēteu. Le li ia wānu le po a toa mātou tinga ainda e le ai lava ma sei e tasi na mātou mau. Tau le whaamatala ina wingo upu nei. Ai paua le te patau lai whetalenga ke riso. Ina wia whape antu i a pēteu tu i le loto le upenga. Nei tali tonu leo nei mawai. E ui se tu sili o pēteu i a Yesu. Ai na whaatino lava tusa ma le whaatonu. A le ana manuia tusa ai ma le mole maua luka. Le upenga ne toi ti mata. Le ana fua i le tene o i ana maua. Le tō whana whe tutu nai. Wa leo se whaapu mo ino le vaai ma le sili. Ai wa mawhau i manuia lato te sapi ai i le lumanai. E iei teimi e totongo ai ai mawhau whape nei ma tātou whape i fuai i le ali. Le li e se wana o le whaatonu o ai ma whaasino. A o lea lava. Peisea i e leo iai lava se suinga mawinga anga o tupulanga nei vaitang. A tonu e le tio. A o le taha hua le nao le nei taha o fau. Le anga fua vava ai leo penga wa tu i le loto. A leo wa tātou au whanga poto le nei taha. Le wha moe ola ia toi ti mata leu peng. Toi te pue soi fua mo ola. A alo ma wha nau o lo tanto ati. E ala i le nei polo kalame wa saunia. Le whaiva sa asa. A e manato le a tau manuia. Inu o tātou la lango wha tasi ma wha moe tasi. I le atua soi fua. Le mamanu le au fia le nei tae au. Manatu se au leo le tana le lei. E le tau mate le launga ta sia umo i tātou i le naunau ta inga ia manuia tupulanga talavau a sio tātou a tanuu. Lenga o i lātou le ma sanyon tātou whaalupe ina o luma na i manuia o a inga nuu ma i kāne sia. E ta i wha moe ma wha malango manuia ne. Ina wa tātou talia ina. Le penga ia toi ti mata. The calling of the first disciple is a reminder to us all. The importance in trusting the guidance and the voice of our Lord Savior Jesus Christ. I say this because Peter's response to Jesus' command to recast your net to the deep end of the water somehow illustrated a person that doubted Jesus' knowledge in fishing. Now, Peter, being an expert in fishing, sentimentally said to Jesus, "We worked tirelessly all night with no success. But because you have commanded us to do so, despite being unsuccessful, we will follow and pursue." Eventually, what began as doubt and unclear soon led to a successful catch. Now, in many ways,
starting a new initiative, or rekindling an idea that was long forgotten does allow doubt to creep in. And with so many negative press against our youth, maybe this is what Peter meant. Because inevitably, we too are like Peter. We have worked tirelessly trying to ensure that our youth are safe and our youth have opportunities, but unfortunately, it has not been a success story that we have all hoped for. And there is no shying away from a reality, facts, and obvious. But I guess that's why today is very important. For today, as I have mentioned before, marks a new era for our youth. A new beginning. A fresh new start. And we are thankful to those who have made this day possible. To those who have sacrificed and who are passionate for our youth of Samoa. They are indeed the future leaders and future ambassadors. But this will only be made possible if we trust the process in recasting our net in faith. God will do the rest. Now at the bottom of our program, there is a quote there that states, "Let them dream, let them fly, and let them lead." Now, who does not want this for our youth? Yes, we want their dreams to all come true. Yes, we want them to be ambitious and be courageous. And yes, we want them to be successful enough so that they may be trusted leaders which will lead our country into a prosperous future. But this is all dependent on how well we recast our net today. If we recast it with doubts, we question the possibility of today's program. But if we recast it knowingly that Jesus has commanded us to do so, we will reap in the rewards that soon follow. It is not going to be easy. There will be obstacles along the way. But what is important for us, we remain steadfast that God will never forsake. E le toi tau whaamatalaina, whainga le whiri ma le ti apolo, lama tia ma le peti ala o tātou whanau. Ao le ana leo le vivi ia e o le loto, le nei wha moe moenga tā ua o tā pena e lo tātou malo sa iri. Malo le sila sila lofa. Malo fina finau, malo le malanga langa I mele lei. Mo ano whanau o tātou atunu. Tali tono le tatano le au whainga luenga o le tatano fo I leo Samo. Ia taulu le nei wha moe moe. Ai ia siri, matalo si. Ia I loe ano ma whanau le tā ua nei tā penang. Ia lato wha ngā ina ma le tatano. Ina ia vi ia ai le sofa mamano lo tātori. Ia amata. Ia whaavai. Ia whaawau. E lea lofa tū no lea tu. Ia manuia tawalumanga le nei aso. Toi ti mata leu penga. To recast the net again in Jesus' name. Amen. Lea tātou vivi I lea tua ilona vi inga iwa sun malelua. Whawhetai I lea tua lena tā ko tupu ai I ngā rua na lofa fua ia te tātou mumane ia Baby
Mātou vi ia lo lofa mo lo wanga le leile atua lo mātou tama. Wawa e whaalia mai mo i mātou o e lava le li i. E o fongi ama mtau tia. Lao fio lava e sisil ese. Lo lofa le nā. O e tai saunga le mu mai ai le soifua mo le olo i mātou. I le nei no fuanga i le masan iai. I tai le li ewe e si le fia le a fuanga ma le wha moe moenga. A le ala le o mātou wha aftai ai. A wa e wisa mātou malo lo le po an po ma le mauti no pe tua mani. A le ne o mātou ala wha i mai le fia o le file mu ma le manui o lao fio. Tau singa o le wha maoni le o lao fio. Mātou wha aftai le i lava se tala wha apopole nai o mātou loto. Nau le alanga lava o le fia, o le wha manu, o le wha neitanga. Le wha moe ngā foi o le neipolo kalame le li e. Mātou wha awhitai ia i lātou sa wha ma ite. Le tō wha wae, le turi loi na peo le soifua ma le ola o mātou wha nau, a wā o i lātou lava o le lumana i manuia. O a inga nuu, mai kāle sia, mātou wha awhitai la i la o fio. A wā mātou te mauti no lava e whaiva vale a mātou tāpena. Pe a noa ma lao fio te tai mua ma tai taina. We thank you for the gift of life. We thank you also for guiding each and every one of us here today. We thank you, Lord, to those who have been in the forefront of this program. We thank you for the reading of the Bible. We thank you for the Holy Spirit. But above all, we thank you for the sacrifice and the never-ending love of Jesus Christ through the salvation he has prepared for each and every one of us. O le whaonatanga Jesu Kiriso, mātou te le whaangaloina leo na whaaleoina ai lea ngango le whaaftai. A wawo mauti no ai mātou leola e whaavavau. A mātou salamo moni mani muni. Paitai le li e. Mātou lava o se whanau tumu le anga masei. A le ala le lea o mātou o le atu, wha ma ngalo, mātou. A whai wa mātou tai mua, matau la mua, i whauso songa le fini man ti a polo e telo te. Le ala le o mātou le atu ai la o fio, wha ma ngalo i mātou. Wha ma ngalo i mātou e o tauina o taitai. Se ia pa, ia lava se au pito i titi i mātou i le nei no whanga. We are sinners before you, Lord. Therefore, we ask for the blood of Jesus Christ to cleanse each and every one of us here today. Teach us the importance to reconcile. Teach us the importance to learn to forgive one another. Teach us, Lord, to be more better citizens. Mātou ole atu I la o fio le nitai au. Si le fia le wha moe moenga o le nei. Nitai au. Doiti mata le upelo. Alo mātou nau ta inga le ia wai whaiva vale. Pe au noa I la o fio te tai mua. Ma tau la mua. Au le ala leo mātou le atu ai oe. Wa tai ulu ai le nei mtanga luenga. Ai mese le nei wha moe moe. A wai titu la fuai I nātou. A wai mauti no lava o le ata mo whai le whiri ma le ti a polo le petia ma lam tia. Inge ia awa lava ne I tau. Lau o le wha moe moe. Talo sia o mātou whanau mo tupulanga lalavao. Le a fuanga o le nei wha moe moe le li. Ia lātou I loa le tāua. Ai mese le nanau ta inga o I mātou mō lātou. So lātou lumanai manuia. We pray, Lord, for success in this program. We pray for our children and the future leaders of our nation. Hopefully they will understand the importance of recasting the net again. We pray for our leaders. We pray for our nation. Let your light shine within us so we too are able to shine your light into this world. La mātou tatano ma la mātou lenga lea. A mata I la o fio le nei wha moe moe. Ia wha I wina I la o fio. Ia wha manuina le swafa mo malu la o fio. La mātou tatano ma la mātou lenga lea. Ia la lava ia Yesu ke riso lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen.
atu whaftai lau sunga whawhiangai mo. E tu sao taulanga mōlia le nei tai au. Tai tonu le manatu o se whiau au ngā motupulanga talavou. Ai mai se fo i mta ngaluenga i ana ngaluenga whaatino mo se manuia o talavou sa mua nei mā tai au. Ia veo se moe fo e tupu mawhala e whai mau whanga o sa ilinga whaalumanga. O se mea lofa whatau wao ta pena la fionga sui palmia man malo a wā e wha moe o le nei aso. Thank you, Reverend, for the blessing, passing the net anew for our youth and for the success of our youth as they walk together with Samoa as a whole. And thank you for committing this very important gathering to God. O le avanole nei, o le launga na ami mo talaina alo ia o le whainga whaavae ta iala e ngā luenga mo tupulanga talavo o Samoa. E ia te au le awa tele wala au whaalo alo atua i la wafionga i le sui palemia. Na wafionga, Honorable, Munipola, Ana Rosa, Ale Morioo, te afio mai sau noa wal wha moe tau o le ne yasu. We have now come to the official launch address, and it is my honor to invite the Acting Prime Minister of Samoa to deliver the official launch address for the policy. Na wafionga i sui palemia. O lea ua whaatau silumea le sianga. Ina ua whaale pasa o tau tai ali. E ala seu le tutoa o atutia na i le vaupua nea. A wā uala le mafua. E telefo i la au le vau. Ai wailonga la au e matofa i ai fausanga mau. Ai o le mawalunga o le maota. Wo se taotonga o te poto. E pei o le whale na ia mua, e lawi ula, ai pōwi toa. Ma o te mua i whaapoi le mata i ngā tila. A wai le langa fuaina foi, pai te tau. Io o tō wee, tanga sā. Le sua lau sunga le taitai o sauninga. Reverend Tau to le afoa. Le whengai ngā tau siasa penuinu I wāo mālo alii. Le to olua I matua, ma le tofi whasolo. A fio minister ka peneta. A fio minister lango. Sui mamalo le palemene o Samoa. Whaurulunga mta ngā luenga le mālo, company, ma whala potpotonga tu maoti. Sula wa fionga komsina mawalunga al malo Australia I Samoa nei. Your Excellency Will Robinson. Paanga wati na e mai fafo, taitai o e kalesia ma o televou. Sui al komiti fautua tupulanga televou Samoa. Tupulanga televou Samoa. O lene yaso o se aso tawa tele mo Samoa, male atunu. Ua poto moli futi afu e tasi. Le whaalawi loa ina aloa ia o le whainga whaavae mo tupulanga talavou Samoa, lua ono I le lua o tau tasi. Ma le toi whaavae ina o le komiti whautua mo tupulanga talavou Samoa, lua ono. Ma wainga ta ua nei e lua. Ua whaalia manino ai le nau tainga le malo, mo le fausi aina o le lumanai o le tātou watunu. Whaftai atu I lau a fionga le minister, o mta uputau a inga maanga psota. O lau mata ngā luenga, ai mai seo pa anga mai lātou uma sa ngā lulu e malos. Ina ia mauti noa, e tau nuu le nei wha moe tā ua. E le ngalo fo le lango tā ua tātou pa anga tau wati nai. E au fia ai le fsoso ani tele le malo Australia. O le nei wha moe u wha au tuina I wha pea. Toi ti mata le upenga. Cast, Danet, Aniu. Le whatino ina o whaiva Samoa. A lafo le upenga I Sami. E le lafo ina I stangata e totas. E mana o mia lima I tele.
e mana o mia le ngā lue whatas. O le ono sai, wha maoni, ma le wha tuatua. A le leo na lafo le upenga, e manui ai a inga, manui ai no, manui a le atunu. O se vaenga le te tau on tātou whaia mō tupulanga talavou. Ina ia tātou lafo whaatasi le upenga, e ala i le whaateleina o avanoa mō lo lātou awai, ma lo lātou wati na ina. Ia o tātou whaamauti no aina o loo iai le avanoa mō tupulanga talavou uma e sauwhanga ai i le ati na enga lautele o angap sotai, ma le tamao a inga o le atunu. Tupulanga talavou o le malosi o le nu, o lātou o le malosi anga o fio anga, e whai maleo o e kālesia, o lātou o le whaamoemoenga o a inga, o lātou foi o le lumanai, ma le tamao a inga o le tātou watunu. E le o tu ua lava tupulanga talavou i le tau muli o le vaa. O lo tātou ape foi, ma alo foi whatasi, ma i lātou. Ai peitai, o lo o tele lava whawhita auli, o lo o a fi ai tupulanga talavou. E au fi ai le uti, ma le ai o ni avanoa whai ngā luenga. Whawhita auli o fuala au whaasaina ma le ava malosi. O lo i tau li soifua malolo ina o le mawhauwhau, o sauwanga, o a fianga o suinga o le tau, ma le lava o avanoa, e ati na e ai o lātou tō mai mataleni. E toa telefoi o lo langona ina, e le o lava le langona o lo lātou leo i whai unga, e a fiai lo lātou lo mana. O le whainga whaavai mo tupulanga talavou sa moa lua ono i le lua oto tasi. O saunia e tali atu wai i nei lutau. O whaatu ina e lango ai wha mua le malo, i le wha malo sia o a inga. Wha malo sia o nuu mai tu malo. Wha tele ina wanoa whai ngā luenga mpisinisi. Pui inga o wha nao matupulanga talavou. Ma le whau sia o nuu saunga le mu. Malo lo ina, ma ngafa tau li maina. Le atina ina o tupulanga talavou, e a mata mai lava i totonu o lou lava a inga. E wha malo sia le nu, e taita ia ma wha atonu folau ele e ka le sia. E lango ina e a onga. E wha alau tele ina e a vanoa mo ngā luenga mpisinisi. Ma e wha awa wina e tupulanga talavou lava ia. Ma le mafua anga lea ua avea ai le toe wha atu ina o le komiti fau mo tupulanga talavou. Mala asanga ta ua mo sa moa male atunu. Mo sui whiwhilia uma le komiti. Wa tuina atu ia te o tau se tiu te tau ave. Ma se whaamanianga ta ua. E lena o le awai fontanga. Ai avea o tau male o tupulanga talavou o tau nuu. E ka le sia a onga i tu malo. Ai maiselo tātou malo. Ia o tau whaasoa ma le loto tele. Ia o tau whaalongo ma le loto mawalalo. Ia o tau tautua ma le whaaloalo. Ma ia o tau mana tua pea tupulanga talavou. E le o mawhai o na awai mai le nei aso. Ai wa whai o tau masui e tau aveina o lātou whaamoemoenga. I tupulanga talavou sa moa o te whapea atu. E mana o mia o tau el tātou atunu. E mana o mia o tau mai ma ngā waa. E mana o mia lo o tau whaatuatua. Mai mana o mia lo o tau loto te tele. E mana o mia la o tau tautua. Awana i whaatali mo tae au e a mata ai o na o tau tula i mai e taita. Ia a mata nei. Ia taita i tutono a inga nuu e ka lesia. A onga no fuanga whai ngā luenga ma fio anga. Mai le ma whai o na whausia le lumana i o Samoa. E au noa ma le sao ato atoa a tupulanga talavou. Le au fia. Awane o tātou tala noa i tupulanga talavou.
ai le o mawhai o na wha au fia I lātou, ia tātou fuafuanga mwhātinonga. Awana I tātou fuafua ina ni whai unga mo tupulanga talavou, e au noa ma I lātou. Ia tātou whausia whaatasi Samoa ma o tātou tupulanga talavou. Ma le manuia le nei whainga whaavai, e le fuatia I le pepa o tūsi ai. Ai fuatia I lona afianga moni I o langa o tupulanga talavou. E te tau o na o lona whaatinonga, I nuu, a onga, mafioanga. Ma o le mapole na o tātou tāpenanga, I le mawai o avanoa moni ma le langolango, e mana o mia e tupulanga talavou, ina ia ausia, ma ngafa tauli maina o lātou whaamoemoenga uma. E whai eila o leo e whai mafonga le fionga I le pa le mia o le tātou watunu. O te toi whaamalo sia le langolango ato atoa le malo I le neinga luenga tāua. A tātou whaamuamua, ma tuoto atu mea uma mo le atina ina o tupulanga talavou. O lo tātou tuoto atu fo I le na I ainga uma. A tātou wa mana ia, malango na ina mana onga o tupulanga talavou. Wa tātou whaamalo sia, ma si itia fo inuu mafio anga. A tātou te tala wanoa mo tupulanga talavou. Wa tātou te tala ina le lumanai o Samoa. Ma pe atu la I manuia tupulanga talavou, e manuia I Samoa. O lea, o te wha lau I loa aloa I ai, le whainga wha vai mo tupulanga talavou Samoa lua o lua ono, I le lua o tautas. Ma whailonga ina aloa I ai le toi wha vai ina le komiti whauwhautua mo tupulanga talavou Samoa lua o lua ono, tātou toi ti mata le upenga. Ia lafo mamau le upenga. Ia lafo malosi. Ia lafo ma le whaatuatua ma le whaamoemoe. Ia lafo whaatasi ma le manuia o tupulanga talavou. A inga nuu ma le tātou watunu pele o Samoa. Today is an important day for Samoa. Today we launched the Samoa Youth Policy 2026 to 2031. Today we re-established the Samoa Youth Advisory Committee. And today we make one clear statement. The future of Samoa must be built for our people, with our people, and by our people. And our young people must be at the center of that future. I acknowledge the Honourable Minister of Family and Social Affairs, the Ministry, our partners, and all who have worked to bring this policy to this important day. I also acknowledge the support of our development partners, including the Government of Australia. The theme is powerful. Cast the net anew. Toiti mata le upenga. In our Samoan way, the net is not cast by one person alone. It takes many hands. It takes strength. It takes patience. And it takes faith. When the net is cast well, the whole family benefits. The whole village benefits. And the whole nation benefits. And this is what we must do for our youth. We must cast the net wider. We must open more opportunities. We must make sure no young person is left outside the net of national development. Our young people are not a burden. They are our strength. They are the energy in our villages. They are the voice in our churches. They are the hope in our families. They are the future of our economy. They are the builders of the Samoa we all want to see. Our youth are not waiting at the back of the canoe. They are already rowing with us. They are not a problem to be solved. They are a power to be trusted. But we must also be honest. Many young people face real challenges: unemployment, drugs and alcohol, mental health pressures, violence, climate change,
limited opportunities, and the feeling that their voices are not always heard. This policy responds to those challenges. It supports government priorities to strengthen families, empower villages and districts, create jobs and enterprise, protect our children and youth, and build safer, healthier communities. Youth development begins in the family. It is strengthened in the village. It is guided by the church. It is supported by schools. It is open through employment and enterprise. And it is carried forward by young people themselves. And that is why the Samoa Youth Advisory Committee is important. And to all the members of the committee, you have been given a serious responsibility. You are not here only to sit in meetings. You are here to carry the voices of young people from our villages, churches, schools, districts, and communities. Speak with courage, listen with humility, and serve with respect. And remember the young people who are not in this room today, but whose hopes you represent. To the young people of Samoa, I say this: your country needs you. Do not wait for tomorrow to lead. Lead now. In your family, in your village, in your church, in your school, and in your workplace, and in your community. Let us not speak about youth without youth. Let us not plan for youth without youth. Let us build Samoa with youth. And as Deputy Prime Minister, I give my full support to this work and our government. When we invest in our youth, we invest in every family. When we listen to our youth, we strengthen every village. When we open doors for our youth, we open the future of Samoa. It is now my honor to officially launch the Samoa Youth Policy 2026 to 2031, and to formally mark the re-establishment of the Samoa Youth Advisory Committee. When our youth rise, Samoa rises. Let us cast the net anew. Soifua Maia Manuia. Another big hand. O malie ma le whea mai tūlangi, o malie vaea mōna au lapatai. Whaftai te le lava, na wawhionga sui palmia o mālo tutua tasi o Samoa, Honourable Mulipola Ana Rosa Ale Mulio'o. Thank you, Honourable Mulipola Ana Rosa Ale Mulio'o, for your inspiring address marking this important national milestone for Samoa's young people. As a recognized Pacific champion for early childhood development, your leadership has consistently affirmed that investing early in our children and meaningfully in our youth is an investment in the future of Samoa and our Blue Pacific region. Your commitment to youth reform helped pave way for the re-establishment of the Samoa Youth Advisory Committee in September 2024. The vision now carries even greater regional significance as Samoa prepares to host, for the first time here in Samoa, the Pacific Youth Ministers meeting in December 2026, the 9th, 10th, and 11th. So prepare for that. Your presence today sends a powerful message. Our young people are not simply beneficiaries of development. They are leaders, they are partners, they are change makers in the building of Samoa's future. May we now invite our very valued partner, His Excellency Will Robinson, Australia's High Commissioner, for his remarks. Mr. Robinson, please.
Good morning, distinguished Reverend Laofionga Mulipula and Rosale Molio Sui Palmio Samoa. Laofionga Muafa Wo Julius Akui Tafuna, Minister of Family and Social Affairs. Distinguished Cabinet Ministers and Associate Ministers, Heads of Government Agencies, development partners, and most importantly, all of you who are here today as the young people and the friends of young people of Samoa. I la tua wa tato au lia mai neta I alfo. Luna alofa malona angalele. O te fia lava e whaatalofa atui le pa ia malamalu wa potopoto mai le ne aso. Whawhataite le lava for the opportunity to share just a few words on behalf of the Australian Government. I wish first to acknowledge the vision and leadership of the Government of Samoa, in particular Laofionga Suipalmia and the Ministry of Family and Social Affairs in leading the development of this youth policy, Whamalo. May I also acknowledge the many young people and community leaders, the civil society organisations, the private sector and the development partners who have contributed to the extensive consultation process which has shaped this document. Now, at the risk of introducing another metaphor for the importance of youth, let me share a second Samoan proverb, o le la'au e toto nei e malo e taiao. The tree planted today will provide shade tomorrow. The Samoan Youth Policy 2026 to 2031 is that shade. It is an investment in Samoa's youth and Samoa's future. For me, as a development partner of Samoa and one who cares about the youth of Samoa, I think it's really important that this policy is being launched, and it's important to be clear about the challenges that Samoa faces, that we all face. Those challenges are immense and at times feel overwhelming. A digital and technological revolution, pressures on children from artificial intelligence and social media, unprecedented El Niño season shaping the climate change pressures that we face, threats to peace and security in our region, disruptions to global fuel supplies, and communities under pressure from drugs and crime. These problems are urgent and our solutions must be ambitious. O le la'au e toto nei e malu e taiao. May I suggest we need to plant not just one tree but a whole forest, and Samoa's young people are that forest. It is therefore a delight to see all of those of you who are attending the event this morning. Those of you who are the stewards and the gardeners and the supporters and the leaders of Samoa's community. For any youth policy to succeed, inevitably it must draw on all of the nation's institutions and strengths. So it is wonderful to see here today representatives from Samoa's Ministry of Health, Samoa's Police and Prison Services, Samoa's private sector, Samoa's Public Service Commission, Samoa's educational institutions, civil society organisations, and of course the youth as well. For me, I'd like to take just a few minutes today to outline how Australia is working with Samoa to build resilience for the youth in the challenges we face. Let me start with climate change, which Australia recognises as one of the most crucial challenges facing the Pacific region and the world. Climate action is central to our development partnership with Samoa, and that is why we have announced a $12 million Australia-Samoa bilateral climate partnership. And that is why we are supporting the Global Climate Change Meeting, COP31, this year, through a Pacific pre-COP meeting hosted in Fiji and Tuvalu to bring world leaders to the Pacific to better understand the Pacific's climate challenges. And just this past weekend, Australia's COP31 youth champion, Sally Higgins, was in Samoa to engage with young climate leaders here.
For this policy, Australia was pleased to support its development through the Tautua Human Development for All program, which provided technical assistance to the ministry. And therefore, I am particularly proud to see that the policy is grounded in the principles of inclusivity and equity, participation and sustainability, ensuring that all young people have opportunities to thrive and contribute to Samoa's development. We commend the policy's focus on ensuring that no young person is left behind. The focus on youth voice and leadership and participation in governance and decision-making is therefore especially welcome. For Australia, we are proud to walk alongside Samoa as you address the issues identified in this youth policy. We're proud of the work of the Australian Federal Police alongside Samoa Police in controlling the scourge of drugs. We're proud of our programs in support of Samoa's basic health and education systems. Of the Australia Awards Scholarship Program, providing approximately 50 scholarships per year to Samoans for a full international tertiary qualification. Of the Pacific Australia Skills Program, standing behind Samoa's tertiary and vocational education institutions to deliver vocational training. And of economic opportunity provided through the Pacific Australia Labour Mobility Scheme, providing opportunities to work in Australia for up to 3,000 Samoans per year to earn, to save, to remit funding to their families. But it is true, of course, that pathways for young people must not only lead overseas. Therefore, I commend the Government of Samoa on today's appointment of new members of the Youth Advisory Committee. I offer my warmest congratulations on the launch today. I heartily endorse the sentiment that on all of these issues, young people should not be spoken for, but listened to and supported and included in shaping decisions. It reminds all of us, government, development partners, civil society and the private sector, that youth participation is not a courtesy, it is a condition of good policy. Australia remains committed to partnering with Samoa to support you as you pursue inclusive and youth-led development and to create opportunities for young people to shape the future of their country. To the young people here today, this policy is about you, but it must also be shaped by you. Your voices matter in your villages and in your churches, in your schools and in your workplaces, in your families and in national life. Samoa's future will be stronger because of your contribution. Whaamalo atu I le malo o Samoa on the launch of your national youth policy. Whaftai te lava, soifua maia manuia. Thank you, Your Excellency Will Robinson, for your remarks and for the continued partnership of the Australian government in supporting youth development and the social well-being in Samoa. May I now ask our distinguished guests if they could please take a seat at the main table while we prepare for the next part of the program. Vanole nei o le atala lo iaili pine malo iaili fainga fa vai fo mo tupulanga tala vo e pe o le fa mo mo le nei yaso. So we'll now proceed to the unveiling of the Samoa Youth Policy 2026-2031. It's a moment reflecting the Toeti Mata Le Upenga. Today, Samoa casts the net anew, a net of voice, skills, leadership, protection, opportunity, and hope for our young people. May I respectfully invite the Honourable Moefa'ua Ward Julius Akui Tafunai onto the podium, and Your Excellency Will Robinson, please, together with our Miss Samoa, who is one of our youth representatives, to come forward for the official launching.
Youth is about innovation. And let me tell you, I did not agree to how this was done, but I had to listen to the youth. And this is something that we have to, as older generation, not that old, older generation, we have to listen to our youth and look at ways that we can work together and cast the net wide. So this is an innovative way of launching. May you now present the policy over to our distinguished guests. And if you could just pull the ribbon, it marks the significance of today unveiling of the Samoa Youth Policy 2026-2031. Let us give a big hand. And that's youth and innovation for you. So be prepared, Samoa. We will have more of that along the way. I will try and calm it down a little bit. Yeah. When we listen to our young people, we do not only hear their needs, we hear the future of Samoa. And this video next speaks to the voices, hopes, challenges, and leadership of Samoa's young people and the purpose behind the Samoa Youth Policy. I say to you that policy was developed by the young people from September 2024 to the 2025. We had a Youth Development Day, and the youth actually developed every single pillar that is inside that policy. Things do happen. It's part of our life. Please bear with us as we try to fix technology on this side. But may we say we are absolutely grateful to every single person that has made their time this morning. We know you have lots of other work and appointments, but you have made the time. Why? Because Samoa's youth is very important. Over 65% of our population is under 35 years of age. Are we ready? Okay. Whainga whaawai mo
Samoa. Tu'u I lātou e moe miti. Tu'u I lātou e whaalele fulu. Tu'u I lātou e taitai. Whaalele fulu a lātou miti. Ia avea I lātou mamatato anga e tai mua I le fuifui. O le nei ata, e le nā ona whaalawi loa o whainga whaavai. O se ata e winga I le lumanai o Samoa. O loo whaamatala ina ngā luenga a Samoa mō whanau la iti. O le tapu e ina o tupulanga talavou. Whaamalosia a lātou taitainga. Na whausia wanoa mō lātou ina ia ola manuia. O le whainga whaavai luafe luonu luafe tolu tasi. O le a avea mataiala o le nei savalinga. O le ati na e sili mō Samoa o whanau lalo vaoa. O le lumanai o Samoa e a mata mai I whanau. O se whaavai mausali e whausia ai ni tupulanga mawaa. O le ati na e ina o tupulanga e a mata mai tutonu o ainga. Ma le whaafai le leina o whanau. O le whaasino ala, moni au ngā tupulanga whaa upenga ina. O le whainga whaavai o tupulanga talavou luafe luono, luafe tolutasi. Ua whata o toai se a la fua mo le ati inae, ma le amana ia ina o tupulanga talavou. Ia una ia ati inae sa woo mo tupulanga talavou e aveo ni whaata ita inga lelei mo se Samoa manuia. Vaenga wha mua mua e onu o le whainga whaavai. Komiti fau-fautua tupulanga talavou, amana ia le leo ma le sao tupulanga. Whaataua o tātou tangata, o ngaluenga umai whaatino I nuu maainga o loo au mawai tupulanga talavou, o I tu malo, nuu maainga, e tofu sao umai le ati na eina o tupulanga talavou, o le ngaluenga whai whaatasi a le atunu, o le una ia o tupulanga e mo umia ai le ngalulue whaatasi o paanga uma le malo. Vai tausanga o ngā titonu o ngā tupulanga uma, I le lua sifuru malua tausanga. O se atunu ue talavou lo nā o ngā tupulanga malona lumanai. Vai tau au whai o tupulanga talavou, o le au ngā tupulanga lātou te whausia le lumanai o Samoa. Ta o tonga o le vai tau au whai o tupulanga talavou, ono se fulu pasene o le vai tau au whai o tangata nuu o Samoa. O tangata I lalo ifo le tolus fuluma le 5 tausanga le matutua. O tupulanga talavou, o se a se tasili lea mo Samoa. Fua whaatatau o I tūpā o talavou. E tā ua so o se alii matamaitai. A oa onga, 5% o tangata e sili atu ma le 5 tausanga le matutua. E umia whailonga tau uloa. Fausia to mai ma ngavaa ma avanoa tutusa. Fai tau tusi ma le tusi. O se whaavai ma alosi mo le o langa o awina, au au nanga I nuu ma fioanga. O ni tupulanga talavou whaamanuia ina, o se Samoa manuia fo I lena. O Samoa, e 5 taitaina I le whaatuatua, whaamalosia I le ainga, e whaavai ana ngā nuu, ma whaamau popo I ana whai ngā nuu. Pe ao tātou a puti I whanau, o le ao tātou whaata o tuina se whaavai ma alosi moni au ngā tupulanga. E taita ia Samoa I le lumana. Pe a tuputupu a e tupulanga. E ta tau fo I ona whaatupuina avanoa mo I lātou. Avanoa e awai ma mana ia. Avanoa e whaama ite ai to mai. Avanoa e whai ai sona sao ma sona leo. Ma avanoa e avea ai mataita. E ta tau ona whaataua vaenga whaamuamua ne I ono. Amana ia leo tupulanga talavou. Taita inga ma pūlenga lelei. Whaalawi loa ngai o inga mo le puipuinga o le si o manga ma le tite e atu I suinga o le tau. Whaalau tele a oa onga, a tina e to mai ma ngavaa. Tite e atu I fuala au whaasaina ma sori ngā tula fono. Whaaleleia le soifua ma loloina ma ola manuia, ma whaamalosia whai ngā paanga ma pokalami ma isi I tūtino ngalilue. O le komiti fau-fautua tupulanga talavou, e atangi ai le ngaluenga le matanga luenga, ina ia mautinoa e amana ia le leo o tupulanga talavou. O le ati na ina o tupulanga talavou, e mo omi ai le langulango sua le atunu o atoa. O le ngaluenga e atangi ai le vaainga taulai a le taiala mo le ati na e o Samoa. O se Samoa e whaamuamua o na tangata, e au fia uma tangata, o whaala potoputonga tuma oti ma tangata kai ngaluenga. E mo omia le ngalilue whaatasi o ainga, nuu I tū malo, e kalesia, pisinisi ma le malo. Pe a taulai la tātou wa ai le tausanga luafe to le tasi. Tātou te iloa se au ngā tupulanga I lo tutoa.
whaamoimoina na whaatuatuaina. O taitai talavou e tautuaina o lātou ainga manu, o ni whai pesinisi talavou e whausia nisi avanua fou. Tupulanga e iai afianga tu mau o le soifua, o le a waima militino i avanua tutusa. O ni toa manumalo e puipuia lo tātou si umanga ma le atunu, o se lumanai na whausia whaatasi ma tupulanga talavou, mai manatu o tupulanga talavou, mo tupulanga talavou. O le nei aso, e ta otolua le seunga e tusa martato po kalame. Renawa tala lo ia le whainga whaawaya mo tupulanga talavou. O le tasi o vaenga ta ua le wha moi moi. O le whaatuina lo ia leo le komiti whautua mo tupulanga talavou o Samoa. O le anga lue whaatasi manutanga luenga o ainga ma ngafsotai. A wale una ia o ngā luenga po kalame mo tupulanga talavou. O la tau wa avea masui tofia le kapeneta mamalu. O sui wa aia lava ia o tupulanga talavou uma o Samoa. O le ato lau ato la tau suafa, mai wala awa tu fo i sui o komiti, pe a wala awa o tau suafa, e su mai lumane mo whaapine ina loa i o la o tau komiti. We now move to the formal re-establishment of the Samoa Youth Advisory Committee through the pinning ceremony. It is a cabinet-appointed committee that will provide an important platform for youth voices and youth participation in national planning and decision-making. May I respectfully invite the Honourable Minister of the Family and Social Affairs, Honourable Moefa'awa Ward, Julius Akuita Funai, to lead the pinning ceremony. May I also invite members of the Samoa Youth Advisory Committee. Ala Alefaio. Se mai se patipatele tātou wāwhia I sui mamalu tātou komiti. O le sui mai a ana alofi I a le whio ango whalea siu. Alo vale si loi. E Noka Junior Leroy. Mai ona whaapine ona tutula I mele poe alo I tō wata. Whetalainga whiu. I ringa noa whea ngai mali I soti mapu. Isa ako tuato mo le silafia o le tātou suifo I lea mo I lanto e ia whianga tu mau o le suifua. Jeremiah Keretti. Joy Filisoaina Lofipo. Luis Kaisara. Maya Vaimili Tolova'a. Masele Leala Ongata. Matia Sewa Mulifua. Mele Afano.
Pe telo le ala i Salanoa. Petronella Molio'o. Saivaenga Toma. Timena Angelina Isaako. Valerie Tapunu'u. Victoria Asiu. Ia whaatai tele lau whionga i le minister, whaatai fo i sui mamalo tātou komiti, ia mole sila fia, ia ia tātou pua ngā ata muli mai, ia na pua alo ia i leo tātou wata, ia pais tātou ifo, ia na uto wanga i leo uto lalafanga. Whaatai. Thank you, Honourable Minister. To the members of the Samoa Youth Advisory Committee, congratulations. Today you receive a pin, but also a deep responsibility. To listen well, represent with humility, speak with courage, and carry the voices of our young people across Samoa. Lea so o tō maua se pine, a sili atu I lea. Lo tō wala wina, I whaalongo ina ia malama, ia loto maua lalo I momoli, le mau, ia tautala ma loto tele. Ma ia tau aveina leo o tupulanga talavou, I le atu nuu a toa. Manuia lo o tō tula I mai. A launch about young people must also make space for young people to be seen and heard. Let them dream, let them fly. This song holds a very special meaning for the Ministry of Women, Community and Social Development, now the Ministry of Family and Social Affairs. It was written and composed by the Ministry as our theme song during JOCOM 2024. And it continues to speak to the heart of our work, our passion to serve, uplift, protect, and empower our people. Today it also reflects the signature message of this launch. Let them dream, let them fly, let them lead. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Solo Solo Nazareth Youth Group under the direction of Mr. Faeteo and the spiritual guidance of Reverend Aifo as they present a very special item in celebration of the launch of the National Youth Policy.
Our generation is strong in heart and mind. No more voices left behind. Through the struggles, Hope we find, we give them the strength, and lost and we'll find. Hear the cry, lift them high, let them dream, let them fly. Stand together strong and true. For the future, me and you. Hear the cry, lift them high. Stand together strong and true. Stand together strong and true. From every corner, the future believes. Hearts united in love and belief. plant the seed. Together we rise, together we succeed. Let them dream, let them fly. Hear the cry, lift them high. Let them dream, let them fly. Stand together strong and true. For the future, me and you. Hear the cry, lift them high. Stand together strong and true. Stand together strong and true. The roots of Harlem, future sides of pride. Our generation ready to unite. Silent voices echo through the night. We stand strong to make the world right. Let them dream. Hear the cry, lift them high. Let them Fly, strong and true. for the future, me and you. Me and you, Lift them high. Strong and stand together strong and let them dream. let them Let them fly. Thank you for that beautiful and inspiring performance. May that message remain with us when young people are given the room to dream.
support to rise, and trust to lead, Samoa becomes stronger. O lea ua mau le taula le sa fo lau o le nei aso I whanua. E tali tonu foi. O whaafuata ina le awhia ua poto. Ma ua tau nuu manuia le wha moe sa tātou walo atu iai. E whai e iau ma fofonga tau moli e whawhetaia le awhia o mai o le awhionga le sui palemia, Honorable Mulipola Ana Rosa ale Molio'o, whaapea le awhionga le minista mtaanga luengo ainga mga whasotai, Honorable Moe Whawo Julius Akui Tafunai, ma le au walau lia. Whaftai le su ma le awhia o mai, whaftai le tala mai o au. As today's journey reaches our safe harbor, we give thanks to all those whose presence and support made the purpose possible today. Because when we invest in our people today, in our young people, we plant the seeds of a stronger and more prosperous Samoa tomorrow. The Ministry of Family and Social Affairs would like to also acknowledge and extend its sincere appreciation to the Ministry of Communications and Information Technology for supporting the live stream of the launch of Samoa's Youth Policy 2026-2031. The policy will also be taken directly to our communities through approximately 30 community launches across Samoa during the Say No campaign, Say No to Drugs, Say No to Violence outreach. This is vital. It is important to ensure that our young people, our families and communities understand the policy, its priorities, and the opportunities it creates for Samoa's youth. Ladies and gentlemen, this concludes the formal program for the official launch of the Samoa Youth Policy and the re-establishment of the Samoa Youth Advisory Committee. Let us give the Samoa Youth Advisory Committee another round of applause, please. And as we come to the close of the formal program, may I invite Reverend Tautolea forward to lead us in the closing. Thank you, Reverend. Ai le whauina le whaamoemoe nei tae au. Taun whaaftai atu I lau whionga le minsta mi se whole mitanga luenga. E amana I ina whoi le whatau vai taita ia le sauninga nei tae au. E mese le nei whaamoemoe ngā tāua. E whai whoi mapine whaamau o lo whoi tū lai mai. Ngā luenga whaafai au tonu si o tātou nui whalwha. Whaaftai whae whaaftai whoi manatu mai le talo. Whaamoemoenga tāu o le nei aso, mese o tau tupulanga talavou o filifilia aloa ia, o le nei whaamoemoenga tāu. Ia o tau tō manuia, tupulanga lalavao mo nei, ia mātai au, e le whaingo fia o tau whaiva. A le a tātou whanō no manu whatasi I le tua, tō mai langi whaamanuianga. Walo tau walo whaiva le whaamoemoe. Ia lea walo ia e o tautu lai mai manuia le whaamoemoe, manuia foi toenga o whiau mga luenga o le nei aso, manuia lau whionga sui palmia, me se foi ia le manu wao whio ni tae au manuia e wao whanga potu. Tātou whai o le talo. O mai ale nei whaamoemoe, ai le me whai ona tu au noaina, au noa le mātou toi a whiatu I lau whio, whaaftai oe le mātou tu maa. Sa e tai mua, sa e loto lotoi, le nei wa mātou o mai le si ui, tau lawana mātou toi a whiatu e whaafetai oe. A walo wanganga wa mafua e o na mawhai, ma whaatau na ui nai le nei whaamoemoe. Le a sauni e tu ua le whale nei, tai tasi atu I mātou I whiau mga luenga tutoi o le nei aso te talo, tui li loina, e loa o fio mātou tangata. Inga I ufo I le nei aso, tu maupea le vi inga I ate oe. Ia ilunga ia I mātou lunga o Samoa, le lalolangi a atoa le li e, le file mu ma le manuia mai la o fio le tua le tuma. Fusia I mātou le lofa sisi le ese o Yesu Keriso, lo mātou li I ma lo mātou whaal. I le ma le mafutanga whai pea ma la o fio ngang pa I ai, tu mau mai le o mātou lunga ma lunga, le lalolangi atua nei mas uma se o lava I le whaavavau lava. Amen.
Reverend. We'll now proceed just to have the official photo. Tara? After the official photo, all guests are warmly invited to lunch. We will have the lunch served to the VIP tables in front, and everyone else has been prepared buffet outside. Thank you, Tara. Mai tua le